Daga jingtmu ban kentiu ya kisap ki pong ha karwai ka siau, kaput ka tem ha ka jela, ka kunhun, Maujam Event Network and Shillong Entertainment Event Network ka khot ka wer, ya ki riu dan sab ban wan shim banta, sha ka audition ka ban long ha ka khat nyau tarik ujeliu ar pulai, ha ususu tham auditorium Shillong, but ka final kan salong ha ka puai tarik jeliu ar pulai, ha evening club Shillong ha ka por shibaji shaneng. Uba Edwig Eddie Majau, founder and event coordinator jangkani ka kunhun, ulaya thu hakilat pathai khubor, bagitu ki bashim menta hakani ka Pyniakop, kin Rwai tang da Ktien Khasi. Ulaya thu ru bagitu ki bajab hakani ka Pyniakop, haka kerdan banding kong, ba ar bat balai, kin ra ya ka buskit ka ba khatsan hajar tengka, shipo hajar tengka, batsan hajar tengka. Kejuan jumi ini wan nakaliang jong ka Maujam Event Network. Kadai kawai ka kunhun ka ba nila form hati senam arjar kaksau. Kung juga limban ikam event si ego prepare hagawi day ikam sports, dia hagawi day ikam music kum tak ter. Dia hakni ka kejinyak di jungi hani senam. Sibur ba program la jule tahun day bet. Sibenta ikun samla jong jela jungi hagawi day ikam prepare ke bumut ikam sports ni ikam music ngoi pi. Dia kena jupelong ik program kum hagawi day ki dancing competition, singing competition kum tak ter. Dia hakni ka kenti bamenta kejingan jungi sini ka longba ikwa ban pintip ban wer ki khun samla jong jela jungi hakba ngin sapelong ka wei program ka bande bi thik tang nak benta ka Rwai Khasi ka bingai kiteng garunsan ka Pyniakop Rwai te hangni khnat unchkuni lese kidon ki ba layu i ngani ka poster namar bang la persang hidi video ba lek la persang ban lut ki social media kuma ka Instagram page nta Facebook nta terter di kene program perlu kum sibenta ngoi pi bingin amsim ni khun samla kinwan shmat ha ga dei wat kene program di kumbang la i ha kene ka poster ka lomba ya ka audition round ngin pelong po susutham auditorium kamde khat nyau tarik jong bana Jun dena kunta ka final round di ha kene ka audition round ngin jiet kumba shpungut di kiba syak select shungut kin salak contest ban room final round ka banlong haka atwoi trik bana Jun hapo ka evening club Shillong te po pulis besar di nakaliang kujungi ha bede begini program gila persang ban wanra i kat bala ya kasong tingka ka bahe te hendrai ngimla pa poi syang ta thong na marba kum hini kibor mta shim jing e ngi binyo jingarap dia bangile ini program kenaru ngile tang para mengi para member si dia benom nginyo jingrap ke ba nakalang sarkar ni perkaba terteru ngimpak la banyo ting subu ya ka prize money ka badai khasan hajar nam tag bejok 10 hajar nam tag bolong bar bat lai bat san hajar ka nag bunta kibuan balai tinalor kini ru ngin ai bat ringkat ya ki mementos nam tag kindong job nag bunta ke Maujam Event Network ringkat ka Shillong Entertainment Event Network hakni ka bana Jun kani ri shimenta ka mengikwa umpusngau bat daily ba kani ngikwa ban khat ban wer sai sien e khul samna jong ka jela jong gibran ka sap ban Rwai kan de thik tang ta Rwai Khasi phila ban Rwai yak Rwai phtho hi dala di ru patan kham bha shu bat ra phi wan ma phin Rwai ko cover su kalong ti tang ni ra bunta kani jimtep ban kong Ano bije ba ngai po dia kapor kan dia shibaje nak khasingi namta ka audition round dia namta ka final round kan dia shibaje kadon emba katno kiba katno snam hadu katno snam gilaban contest ne kali open to all bin dia kan dia ka competition mo kan umdan snam kan dia baik open category baik nisha bat pidang subhaya baru nadu ki khun samla competition rang kanuno kerta kamdan jikham kila man ban shibenta ha kan dia ka competition ki hab siun registration lane hoi kumbala omne fi nak ban kong hi lada ngin sushim kumtu ban supun wan ru lesi kan simjing e ngi pinmi pat i julut jing sep ting sushim i jing i kabai sushon kanum he kan tang san spa tingka nam tang ni ka kabai sushim san spa ni ka marwai bat kindat ni komisyon kan dei tang na benta ki barwai marwai bat armut umur sulu bat duat bat la kenturu makin manra lagi jong ki tiartem lah de ka kita na kuru ka maki pinongkam kita tidak manra dal de
Ila hidup mentamo i judge su ngimpat la ngin ban yetu ni namar ba ngirang ya penkre. Tinggi kermen ni judge nyo ni napo na jalan ni ngimpat perkhat na monora na bar namar ba kande tik nam tin khasi tinggi kwa i namar po ka jalan ni bun ki nang Rwai nang tem ngi balak pa. Tinggi kermen ni ba jikersan jungki tinwan ban nirap mengi nang benta ni ka platform tin judge sam ki nong sim benta. Tinggi hidup mentang pat la ban ong mundu ban wan tinggi pat long ready kata tinggi sepentip dah din mundu ban wan ban judge nam tahun pura. Jika kanungon ay bi expect kin nani pibo nam ka target bakta katangon ki berban participate. Nak benta ni ban wan ban sim benta ni klembu no ka target mo ni priang subha ya baro. Namar rang ibu no iki tang shikho ni khabingot lese kan la ban kan num amin si bat ikiwai namar lese ka jrai ku bang itip kin buon ki ba wan man ni poi hande ka competition tengah kermen ku bang ya le atu senam bal adep ki poi gumban rupho ni fongut yai ti mentau senam ni kermen ba kin wan shikmat kan ni galong kum ka nuksan ka galong poi ka la tang ti bikin yo ban pli ban pedi ka sap ki kidan tengah kermen ba lingba ni competition bang ingin pelong kin wan shikmat penisi mentahi da ka mo da jisir ham bat kum juru nang ba kan long kum kala tang ti bat ngin pedi ki ka sap ki kidan kan ketiu ki ya ke ba maki kam ki kile Ay sing yo ipsang yo snamyo. house senam arja khasa la form ni ka mojam event network